ningwe jung election somoybo din Rajeshwar sano jungtumka MLA tongo MLA nutumka kintu abo kurki chungriya abo proposal simang rimang no abo office khlai tongo de abo jokhon tin Rajeshwar sar phaika bun hite bu sungta bifai na tini burirok salarok joto mile hoino abono uddesho phaino TTAADC সরকার phaika ami CM wan pore tin lamano apneno isa nai hamkungke khai chini bipora potno utar final bage nung ning chuok lo de thama yang ke Ông giờ tí phải cái dấu đi đâu hấp đang đi de phai cha bai se pa ya ang anh cha se ling yo lama saya ma phang bono thau a cha ni lama saya wa chi lama ke phe da ma ang lo por cha o hospital thang phot ma pho lama ba se thang la ali ma cha ja u ba chi no Pos kant ma dingong pras. di si ko pho sama ya ini abo tiwa tiwa baca di abo sini edisi ni mukhomantri sa ya pai khoina mano pho সঠিক ভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দি তে হন তে তাল নি তা থাম পho তা সুস্থ খে বর্ষা বসিনি ফলে তো মাই আবশ্য চেষ্টা Ai, tay Iko nor budri je, ko play khai amani sisi. ই বনো খে জুম পুদ্রি পাই দি নি Boro tu khara puila, boro no ko khara mau ni busaju Gon boti nya wang nak. grohon boti bo ang meeting phai puro sara. Bo CM tu na ne lama kaham khana bo tini bo pura visit khabe ke. So kala khapsang ma. Are de. ko kha chang Khapsang na. Paisa Om di tadi kul gyang kai, kai dorkhas bo ang ko repeat nai. Boni nok boro. Tini sini TTAADC Honorable Chief Executive Member from Gunang Runiel DebBarma bini first visit of Honeyman maiden visit after assuming of chair as C Executive Member TTAADC Monka Ananta para Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency oro joto high official tongoro sini deputy CU tongo sini JDU sep tongo sini oro party ani colleagues tongo oro zonal sub zonal chairman rok tai ononno sini rank and file oro tongo oroni bor rok lama bage khubi problem election camping joro phakya bor mogol mukti khiklai no kok saka bong lama hamya an bage first sing tini khubi lucky hinmano sini honorable chief executive member bo ani request bo oro phakya bini omo khubi significant is a milestone sekang rogo kuno minister kuno public representative o paroge visit khaiman kri abono tini saka oron kamini borok obo kaisa history o kaisa milestone ta remarkable ekta day sini baginai karon bor belek kanu khushi inka bele happy inka o sini chief executive member o saka je bo within November and December of this year bo oro black top khanan baginai bo samu khainai তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্ট ওভার টেক আপ খাই নাই যাতে করে অরণি কামিনী বড়রক লামা নিবাগি প্রবলেম ইয়াতে আর লামা গাছিনি বরকনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা করিয়ে কোনো ডেভেলপ খাইমান ইয়া অনবাগি ম লামানো সং কাহামকে খাইনাই বাগিনো চাইটক নাই আং পার্সোনালি অরণি রিপ্রেজেন্টেটিভ বঙ্গই আংবো টেক আপ খাইনাই অবনো তিনি আংবো পার্সোনালি বেলাই হেভি যেহেতু সিনি অনারেবল CM ও কামি বিশেষ করে মহাই আসে ডিস্ট্রেস অম ফার ফারলাং এরিয়া হানি মানো o jaga family bagine bele hambai thik basa kilometer nga sar mo lama abo main route by 2 kilometer sabja komo ekdom momo tam honai long drive pahar ni bisingo mo ekdom long drive mane range ta mo taisini CM sar no choba chok khalai ma rono ka bo oh yes abo to kok pogi thang ma haeng ka bo nai je busu busu ka ham oro sini borok no kisa mai chana bagine bo orni para chodri naro bo kisu monitoring help like at the same time khasa patient oro okra borok ono haino bo financially help like for medical treatment oro simon is a basic generosity bini to basic generous obor simon is pure sini thansan is obabos bubok warrior ngai nai sini oro phaiso bai hambai